He kaupapa hau kua whakarewahi ai te minita whakawhanake Māori a te Ururoa Flavel hei tautoko i ngā mahi Pakihi Māori. He tata ki te 4 miliona tāra te wāri o te kaupapa, he oi he tāna manawa mo te hunga ka whaihua i tēnei kaupapa. Kia heta kārana tēnei pūrongo. E are mai ana ngā taringa, engari he whānui ake ngā whakaaro ki tērā o te whakarongo noa. That's a fantastic opportunity. It takes us out of the village into an international spotlight. Ko te rūnanga o ngai takoto tētahi i whai wāhi ki tēnei kaupapa hou. Ko te ingoa o te kaupapa nei, ko te pūnaha hiringa, he tūhono atu i tētahi mātanga Pakihi ki te tautoko i ngā Pakihi Māori. Whā te kaumatahi katoa ngā kaitono i whai hua. He mea whakawāte mai ai ngā here o te hinengaru o te ngākau ki te ata te tiro ki ētahi huarahi hou. Ngā mea ka whakaaro hou, ka reno kia kōrero hia, ka reno kia puta ki te whai au. Engari he huarahi hei whakaora i ngā Pākihi. It gives us a kickstart to bringing in outside advice that we currently don't have within our capacity at the moment. So it's a great kickstart for us, very positive. Tuia ki tērā ko te whakaaro ia nā te hainatanga o te tini o ngā kokoraho tiriti i ngā tautaka nei. Koe nei te wā tika kia kōkiri tia tēnei kaupapa. With treaty settlements, the Māori economy is advancing or is on the move. And there's a need to link into opportunities to build our capacity and capability that we currently don't have. Me te aha ko te manako ia mā tēnei e tūwhera i ngā tatau mō ngai Māori a haere ake nei. Kia ata te tiro ki ētahi huarahi hou hei whāinga marata. Mo te aha hei pāinga mo tērā Pākihi, mo tēnā Pākihi, ka motu mō ngā tōna mutunga mo te iwi Māori whānui tonu. He rua tau te roa o te pūnaha hiringa. He tā gādna te karere.